Haka arplay trek ujemmang arhajar pesan uba Piers Marwin ubade MLA MDC Karanikor constituency la yo pan play ya ka yeng school ka bathama jong balat bazar government LP school haka shnang balat hadien baka yeng school ka barim kala sharong no haka hakisnam balalen laban kedo baya ka balat bazar government LP school la tei haka jingmang pisa ka ba saup saulak tingka lingba ka state scheme MPLADS. Ngapan benar bahat nekapon bagi ton angkat lang daliang di PMC jongka Boksangan Blok Pak As Kamlon di Krishnong dekat Kinong Soknong kinoi kai jongka school di kena school di Krishnong jongka Joki, kantong hakin ijok por ke pemerintah, borok ikan di kejingan kejiksa, desi mopi kikmi kipa, rathong ke jompi, kapan dikongsan, ndai kata kaspa kapau, ndai kuno bangin pikun ke jompi, benyo yang kata kejingan kejiksa, benlong lem kiwe. Hakin ke jompi por ke pemerintah ki pongba, ki paskul, tang benyo kam soka. Mereka tinggal ke start kalau hak kejong ke betar, halang kejong ke betar, bah kata kecing kotor jong kecing nang ke start. Di nidal dalam hak ni kepuat dekat kimi kipa di non kai school di MC school. Hoai kumapil akan pau bah kepuat bah mencoba kalau dulu jika mencisah nomor untuk di school ngakeli mengatakan nomor ki bah enroll hak mereka. Kejingan di kena school yang baik pau sana ni apa sapau duna di kene dalam duna siapa balat mo macam mana wajah kata him ong baduna apa kumbat pipin pau apa kena beli school room kalau apa kata kayu school kapa desi tim ya dong dengan teman siam bagi ni stem kipor kibat sawan ni don mata kini kai armut lagi enroll kapa Hampo sejauh sispa sejauh mesin nak yang KMC ru dan kita awalnya kesokar ben bu mereka sisuru ni lagam kita kahok nomor ba kesokar mata aku bala orang dari BMC mana bagi mata kita baik dan tik ni kai po government LP school lagi por syado untuk sambut memberi ladakan kampiang ke enroll kinsin no ya itu ki laimut ki bu bitakan no laimut ki pak no syakwi pat ki mata de hoi mencoba pada kicing pada kicing jejar pada kina kini kai school ikmi ikpa di dekat juga MC hiborok kawai dari mendapat nilai ya ketika in school kaba apakah kaba lima asupan aidau mo awat lawan Islam lawan dia lawan kecing keru ketika building kalau lah penyadaan kita ki barang